omukoro gwo kwemeka abantu bano obudiikoni gwayebemberwa Bishop Onesmus Asimwe. N'omurimo gukereza Ruhanga ngobone kubuza ekitiinisa kye bari omu ntama akatwara bino kunda lisentama zanje mbere Ruhanga bahereza umugisha ntibashabira kugira ngo buhereza bwabo bugende mu meisho. Twagamba nabo kwerima abantu abino ubwoba bagende babahumurize. Twabagambira ko twina abantu abawira amasiko bagende babagarura amasiko. Bishop yayongera yahanangiriza abiciro zo kugumana basha Ruhanga babana benda kuva mu gasho. Ubwo obudiikoni mu kanisa ya Ruhanga kandi Bishop akashumura amakanisa gona okushaba okwanya umushana nyekiro abatunga obudiikoni basima Ruhanga habwizoberi. Isima mukama wasekutamza akanshomesa kandi akamusagera izuba izirici Maria kikumi Umuganda makuru buri mwaka bakazukorwa mu cyanga cya burenge bwizoba bari kwigitira hansi y'ekibina cya Proclaim Africa abari kumanyonka Women of Excellence nubagera hekiterane umwaka w'ekiterane kikorirwaho muri Mbarara kandi cendiririzo bari yanyumwe bazyo ahishomero rya Ntare School. Reverend Captain Mary Nyaki okurwa mu diocese ya Mbero muri Embu omuyanga ya Kenya nuwayebembiro kuburira so basharamu kugira ngo buri mwaka bagume batandike na mukama beherere basime Ruhanga okubara by'umwaka oguhwire bagaruke bamushabe kugira ngo omuryo gw'umwaka ogwakorataho nabo garuka barinde oruterano rubaho buri mwaka kandi runozamwa abakaza bari mu bushwere hamwe n'aba bari kwetebekanisa zo kuzomba bushwere. Okuni kutuyamba munonga itwe nk'abakyara especially twabakyara bari kukora career woman okumanya okora balansinge ebyamaka gawe nebyo kujunwa nebyo kuhereza. Umwaka w'abakazi bari kurenga muri 2050 nubo barwetabiremo kurwa mu diocese cyanga cya burenge bwizoba hamwe n'amahanga ga Kenya na Rwanda. Aha bwa TV West and Akiza na Dan Basivye.